INP channel kher tu te chi bai ule tunlai khovel economy tin mun le US economic policy kal sual na lam kan kher ho don nia US mel ma ber China hi economy lama ma son dan kan refova ma se hetia kan lorin phak ba ken China economy hi athang chakani Center for Economic and Business Research chuan kumliam ta khan khovel ram economy lian te than len zel dan tur mathlir alo puang lok to a khamitum khan China chuan US economy hi ala le pel nge yang tin alo soi lok to sang ni le som ni alo her chuaka khovelin coronavirus ahan machon meu chuan ramro puile changkang berber ten an tur tlok tlok maya kum sang ni le som ni hi chu hripuinen har satakin kan mang tluan chuak tapar maya ni hi tuna tak hi chuan mun tam zo ka hian rikai thar an claim sot ta khop mai ni na langa company rang rangin covid-19 vaccine an siam puitlin to a kumsang ni le som ni pakhat chu beiseina lian tak nen kan thlir me ka chuti lain United Kingdom lama coronavirus ri in siam thar amasa aya chak an mule ta India ramporon thleng ngala enge mokan an zel don ni he covid hi chuan luati hai tak zetani hi coronavirus champion puiram om chhun chu China hini mai ome China economy hlutna chu US dollarin an chhut niap niapa Center for Economic and Business Research in China economy hian sang ni le somthum pathuma US economy le pel don ti an lo soi lok to chu kumnga zetina thleng ma don ta ang khop mai omzia ti hian han soifia tum deuh hlekila sang ni le som ni pariata chuan China economy chu khovel ram economy lian berle hluber ani to dona chumi huna chuan international politics thunun tu tur chu United States of America ni to lovin communist ram People's Republic of China ani to don tinani United Kingdom in bun Center for Economic and Business Research CEBR hian ramza som kole pathum zet din munan zirchian na anti chuaka China chuan post covid-19 lo chu nu hian rang takin an economy an siam thatheya kumsang ni le som ni hian 2% zetin ma an so na ni CEBR in atar landanin khovel ram rang tho chua domestic product chu covid-19 wangin 4.4 zetin atlat niyama hei hi World War II nuwa domestic product niam bertum ani CEBR Deputy Chairman Douglas McWilliams chuan kan report a thulom om bernita chu Chinese economy thang chak lutuk hi ni ome kum sang ni le som ni atanga som ni le panga chung hian nasatakin an kalang report masa a China economy chuan US phak thoi tur thu kan lo tar lam to a chu kum nga lai na thleng ma don ta ni ati CEBR in a report dan chuan Asia lam hian khothlang ram lam te khu an lo phalo viam na chungin mason ro rowa chuan western lam ain Asia lam mason na hi athang chak zo ka hetia khothlang ram te aya Asia ram te mason chan bera an mu chua chu hei hi ni Western countries te khon an mani ram ain ram dang an ngai poimo deu veka mi ram vei rengin an oma heti lai hian Asia ram te ro chuan thei topin an ram tan an thok mol thungani mani ram mason na vei alana tem wang poka ngai la adik mai ome America bi khi han thlir zoila covid-19 an tuar bera an ram economy thom chaknan coronavirus stimulus bill US dollar billion zakwa zet chu ton nai khanan pasa atam te nen mi mal le chung kwa covid-19 wanga har sakna tok te tran puina pe kan tum mero chu US dollar zaruk lekani pozoram thangan chung tintan noi thum aya claim lo kan peng cheu ati ai khan zuhan claim zok te yamale President Trump ana soidanin coronavirus stimulus bill hian Cambodia tan US dollar million somriat le panga barmaram tan million za somthum le pali zet Egypt military tan billion khat point pathum Pakistan ram man turin
million som ni le panga le adang million zanga le panga zet chu Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua le Panama te man turani hetia kan soidu na chan chu coronavirus bilami pakhatina don thei tur hi US dollar zaruk lek ani line hetiza ramdang tan puina tur hi anda le loisia Egypt military tana US dollar billion khatpun pathum ananda phei hi chu Russia ral thuam leina tur mai mai ni mel le ngala United States hian ramdang aveina lutuk lama China na le pel thuai don nia CBR in a report hi thil ni thei tur takani President Trump America First policy le tuna coronavirus bill hi ain millo hle maya mimal don tur US dollar zaruk chu dollar sang ni tal ni ro se ti in bill hi aveto mangin anola US dollar sang ni po chu lo ni tareng se puzorama min tiam ai kha chuan ala claim hrimani China GDP than na hi kum sang ni khan 3.6% lek khania sang ni som pakwa a chuan 17.8 a kai chodu itamaya hetianga man son chotluan theizel chuan sang ni le som ni pathuma khi chuan Chinese chung kotin sum tho chua per capita income hi US dollar sing khat sang ni zanga som thum paruk vel chuni to dona khovela per capita income sang berpolami aniang tuna hen US per capita income choruala chung kotin sum tho chua hi US dollar sing rukle sang thum tinia United Kingdom a chuan US dollar sing thum le sang kwa ani ve thunga kum sang ni le som ni le pathuma chuan China an phadon lo na samai an per capita khai khin chuan China hian US le khothlang ram then khat ala phalowang kan ti mai theya ma se mi hring anin tam hlei zia atanga an ram pum sum tho chua kha chut mai ho lo tur chu ni entirna mi som te sum tho chua cho rual chu cheng som ni ani chuan an zawaya an tho zong zong chu cheng zan ni ti na nianga chuti line mi som li sum tho chua cho rual chu cheng som lek po ni se an sum tho chua zong zong chu cheng zali la yani ti na ni dai dona mitlem zokin sum an hai tam tok le mitam zok devin sum an hai tam ve thokhat kha ain tam hlei view dona ni chutiang deu chu ni e kumin sang ni le som pakwa a US population chu million zathum som ni le pariat point pani tiania China ero chu billion khat point pathum pakwa pathum la yani thung alet nga la inen tam hlei tina ni chu an sum lak lu lam kanan soiba ka Chinese living standard an khosak dan an ei le bar le anin China thlengin United States ne na khai khin chuan Chinese living standard hi asang lo hleya heian na satakin in ren chem na lama apui bokani Mizoram living standard abikin aizon living standard hi han soi kai ta zelila kansum lak lu le manral hi ain tluk lek leka heti ringot hi chuan ram hausa kan ningai lovang ti hi zol nei puan sakher ngai lova thil chiang sa ni entianan thakhata cheng sing khat lik lo khan zol nia vok sa me atum nge ya pheikhok cheng sang khat mantal kan bun lo chuan changkang lo riawin kanin thretlat bokani kan ram tho chua enin kan living standard hi asang ma hei hi in chuan na turani ozong lo mai ti hi ram kan veina lama kan soi kai du dewani chu India GDP chuan ni kum khan France le United Kingdom akhuma ma se India poisa hlutna tlak niam ta ka wang khan UK chuan min le pel le ta sang ni le som ni palia chuan Indian economy hian United Kingdom ale pel ve to tura chu tani ti chuan kum sang ni le som thum panga a China chu khovela economy lian ber ani hun chuan United States dot chia India chu apathum na ani ve thungang sang ni le som pakwa khan India hi fifth largest economy ram economy lian ber pangana tiani a soito angen rupi hlutna tla niama kum sang ni som nia parukna chuk le ni hi sang ni le som thum vel khleng chu Japan hian pathum na din muna lu adona sang ni le som thum nulama chuan Japan chu palina chukin Germany chu palina tangin pangana achuk ve thungang ti chuan world biggest economy chu China
USA India Japan German UK tin anin tlar thlato don ani CEPR hian khovel sikle sa environmental lam thu po hi research ape boka report ang chuan kumsa ni le somthum panga khian sea level hi centimeter somli le panga zitina sang to don ani ome ti hian tlang kum na siam hantum taila mi ho sani turin sum tam tak tho chu hi atul kher lova kan sum tho chu lam ayin kan man na hi apoi mo zoka kan sum man na hian enge hlok na thlen theyang ti kan ngai tu masak phut hi apoi mo hle reng don ani ei tur tui ei kan duwa ma se thil tui na zong hi hrisel na ta na tha chuang lo ti te hi kan riat non fowangai mi zo hi ei thei tak amom le thau ngai na tak kan nia kan chol ni tuk chome te hi sa ani te vek maya cho tha kan ti chuan mi zo ril ruwa hi chuan sa lang nge ni chung ko then khat hau sa tak tak suma boina nei lo te ei ang ei kan tum vezel boka engtin nge hetiang chuan sum kan khol theyang ni chu tiang bokin in cheina man tau tak taki in chei vek kan tum zel bok chuan kum thar sang ni som ni pakhata pokhian kan ho sak bel viau lo mai the ni nom na te in lak tun lai na te kan lo wara kan taksa hrisel na aya nuam kan ti lam kan lo war zok zel chuan kan mason na hian reya dei thei tak tak lo bokang kan sum lak lu ne na in mil to kanun thiam tum thewila a nam angin kan la ding chuak ve thei nge yang ole hir tu tenin lo beng war pui ba ka tun tuma kan update idea te hi in lo hlok pui nge kan bei sei